Hello my beautiful people, mumeze fresh. Ewana nizere ko meze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano. Hano semera jatandukanye nizere ko ibintu ari bomba clat. Welcome back to Ibyimbye Football TV. Today it's another bomba, it's another bombastic transfer window is opening. Brother and sisters, ladies and gentlemen, uyu munsi what I'm going to tell you, you will be this club, I mean Chelsea Football Club. Ubushize twe kiganiro nabwete ibintu byarahindutse. Ariko ntago nigeze nanga credit. Maze umwaka wose uri full. Nenga nkiritisa mvunira mu mavi abayobozi b'ikipe ya Chelsea Football Club by'umwihariko modo y'ikipe ya Chelsea Football Club, culture, icyo nakwita identity cyangwa ubushongore n'ubukaka bw'ikipe. Byose byarahindutse, byose byararangiye niko nabyita. The Chelsea we knew cyangwa Chelsea twari tuzi ntago ariyo Chelsea tumaze season ebyiri eshatu tubona. Ariko I'm telling you, this transfer window yatumye nongera nkaraga ubwonko gatatu. Ndavuga ati burya umugabo nikosora ujye wicara umushime. Umugabo nakora amakosa ujye umuhana unamunenge byose biyo. Ariko ikintu cyonyine nabonye nuko tugomba no gutanga credit umugabo bita Egbari, especially ona cyangwa ukuriye Clear Lake ari nabo bafite Chelsea mu nshingano zayo. Uburyo barimo baritwara muri no transfer window biri very different. Chelsea abantu barebye match zayo last season twaburaga ibintu nka bitatu by'ingenzi. Icyambere ni maturity cyangwa experience. Abakinyi bahari bose abonaga ari bashyashya, nta numwe wakwigira ku wundi, bunch of kids. Nago twigeze tubura tara, nago twigeze tubura impano cyangwa abakinyi bafite ability to play football. Ikintu twabuze ni ya experience. Za elima mu ikipe zivuga ati let's go. Nimba ari kudefenda let's defend, nimba ari gutsinda let's go. Abo nibo bakinyi baburaga. Ikipe direction irimo muri no transfer window tuza kureba new signings abakinyi Chelsea maze gusinyisha. Aka kanya turaza gusanga ari Chelsea zabitandukanye. Ikintu cya kabiri Chelsea ya strugglinze gura nacyo management. Nidushaka tubyita umutoza. Kuva bano bayirwe baguriye ikipe, it was all about coaches. Na single time nimwe nigeze mbona Chelsea ihayarenga cyangwa ihereza akazi manager. What does it mean? Nimba tugiye gushiftinga tukava muri types ya coaching tukajya muri types ya management, byanze bikunze bivuze yuko imfunguzo, inkoni, ubuyobozi bwose bugiye guhabwa umutoza. Apara byo kuvuga ngo umukinyi twamuguza ya nayango ugomba kumukinisha ngo kanaka ngo kugira tuzamugurishe ibiceri ngo ugomba kumushyira mu kibuga. Umutoza agahura under pressure. So iyo haye umuntu inshingano as a manager ukava kuri Rosenya ukajya kumutoza nka Xabi Alonso, iyo ni statement ubukoze. Iyo ni face cyangwa isura y'ikipe ya Chelsea Football Club ubuhinduye immediately. Iyo ni credit bakwiriye kuduhereza umutoza uri well drilled, uri well deserved, umutoza kabisa umukinyi wese aba agomba guha respect. Muri ikipe ya Chelsea Football Club nta mukinyi wazana ego, tumaze kubibona haba muri friendly games, haba muri imikino Chelsea maze gukina yose ko ari ine, by'umwihariko uyu nguyu wabaye official twakinye na Sydney muri Australia. Bro, ikipe muri rusange ubona abapeti bashyashya, Dustin Satpaye baraza gatsinda igitego, Jamie Gittens on fire, ugasanga Joao Pedro hat-trick, Cole Palmer arishimye aratanga ama assist, uwo bita Steve William afite udufente twadanje kuri baro, ukabona nyine movement y'ikipe irimo. Ariko muri defense haracyarimo ikibazo kuko nimba match yararangiye na Sydney ibitego 6-4. Of course ntago twata dufata precision ngo tute twigira nk'ibintu bya danger ngo panique ngo karabaye. Ariko byibuza urebamo positive irimo ni umutoza utoza akinana n'abakinyi, akajya mu kibuga agakoza kuri baro, akagutera takire, akakurya n'ishoti, akagutsinda igitego, akadefenda. Ntumu midfield akunda umupira. Abakinyi bose bamuha credit bavuga ngo he is a hands-on manager. He was a hands-on manager.
ni wa mutoza uri mu kibuga ukora kuri touch ukwereka ibyo ukina atari wandi ubikubwira gusa wundi unabikwereka ufunga bara n'abakakubwira ati oya gashyira hanga bagafunga gutya batanga passe gutya ni umutoza nyine uri kumwe n'ikipe. Urumva rero iyo ni credit tugomba guhereza Eghbari. Ikintu cya gatatu ari nacyo cy'ingenzi kinakomeye cyane cyo utanagenda ngo ugure ku isoko, utanagenda ngo utoragure, ahubwo Chelsea yari igifite noneho bano baherwa bamaze kuza bagenda bakimanura. Icyo kintu nta kindi ni culture, identity, umwimerere w'ikipe. Umwimerere w'ikipe ya Chelsea Football Club ni uwe, ni ugutwara ibikombe. Umwimerere w'ikipe ya Chelsea Football Club ni ugukubita amakipe, utazuza uregura utwe nguri Barcelona, utazuza uregura utwe nguri Man U, nguri Liverpool. Chelsea Football Club igihe winjiye Stamford Bridge ugomba kuba mu mano yawe hari gutitira avuga ati none hano ndava gute. Ariko mu myaka 3 ishize ntago ariko byari biri. Tukabonaga ikipe nka Burnley zikadukubita, tukabona ikipe nka Brentford zikatumena gatuza, tukabona ikipe nka Aston Villa zikatwigirizaho nkana. Stamford Bridge mu rugo ku kibuga cyacu. Ariko ibi ngibi yuzanye umutoza uri winner, wa mutoza wamenyere gutwara ibikombe. Namaze kuba urugero nabwiye ati nimba umutoza agiye agatwara Champions League muri Liverpool akayiyongeza muri Real Madrid akagenda muri Bayern akagenda ahantu hose agiye ari wa mutoza, ari wa mukinnyi, akiri umukinnyi, ndi kuvuga akiri umukinnyi, ari winner, ari captain, agatwara igikombe cy'isi n'ikipe ya Espagne. Bro, come on. Wona ari wa mutoza wazangwa atsindwe match ebyiri yumve ni ibintu byoroshye. Byanze bikunze bimukora ku mutima kubera ko akunda football, no mu football. Ikintu cya mbere ajejwe ku mugano w'abarundi, ikintu cya mbere ajejwe uyu mutoza cyangwa inshingano ye ya mbere muri ikipe ya Chelsea Football Club ni ukubaka culture, winning culture, winning mentality. Ni gute rero yakubaka winning mentality? Izo ni credit niheraga Eghbari. Muhereza imfunguzo mubwire ati ugomba gusinyisha kana. Ibyo bintu twarabisabye se transfer window itaranafungura, ariko right now ni reality. Chelsea Football Club urebe icyo bita kuva mu wa mbere ujya mu wa kabiri. Danny Welbeck to Chelsea, here we go. Danny Welbeck ntabwo uyu nguyu ari Cristiano Ronaldo, ntabwo ari Messi, ariko iyi ngiyi niyo bita final piece of the puzzle, cyangwa yapuwe ushyiramo ukahita utsinda igitego. Chelsea Football Club ubu ngubu aka kanya ntabwo ishaka rutayizamuje gutsinda ibitego 30. Dufite Joao Pedro ushobora kugutsindira ibitego 20, Cole Palmer ushobora kugutsindira ibitego 20 mu gihe batojwe neza, mu gihe bari muri systeme biyumvamo kandi ibaha freedom yo gutsinda ibitego. Sava William ushobora kugwa ibitego 10, wo bita Morgan Rogers ushobora kugukubita ibitego 10, nushaka kushyemo na Enzo Fernandez niba atazagenda nawe mukubita ibitego 10. Ibyo ni ibitego byaguhereza Premier League, ariko ni gute abo bakinnyi bose wabakuramo ibyo bitego? Kubera iki Danny Welbeck? Kamaze tuze kuri Fabrice Romano. Deal in place with Brighton for English striker. Uyu mwataka w'umwongereza yamaze kuba agera in Stamford Bridge. Welbeck agree terms with Chelsea until 2028. Iyi ni imyaka 2. Chelsea yamaye contract y'imyaka 2. Medical next. Brighton approved the decision to let him go after formal request from Danny. Kwa Danny Welbeck niwe wabwiye Brighton aribwa ati please let me go. Mureke nsange River Corey, Mungu wanjye twakinana. Mureke nsange Joao Pedro, Mungu wanjye twakinana. Mureke nje Stamford Bridge, mureke nje no kuva London, byose ni muri London. Ako kubera iki Chelsea, kubera iki nje ndi excited ni transfer news. Ese mwibaza ko wagize nk'ikintu kiba kuri Joao Pedro Chelsea yakinisha nde? Cyo ni kibazo mu mfana wa Chelsea bagomba kwibaza. Washyira monde ntabwo uri bushyiremo Liam Delap. Nushyiramo Liam Delap urakubitwa, kuko mwese mwarabyiboneye last season mu minota 15 ya nyuma Chelsea iri gucisinga igitego, Joao Pedro atari mu kibuga. Gushyiramo Liam Delap no gushyiramo ikarita y'umutuku, kubera yuko aho ngaho rwose ushaka tufunga TV yawe ukatabigira kwiryamira. Ntabwo rwose uyifungure mu gitondo cyangwa urifungure telefone yawe bakubwira ko Liam Delap agutsinda igitego cyanyu ku munota wa nyuma. Ariko Danny Welbeck nagari wa mukinnyi Chelsea guze nk'umustarter, nk'umukinnyi ugiye kuzajya abanzamo. Ni gake cyane mu myaka nk'itatu ishize 4 Chelsea ifite umwataka ushobora gufata baraga shot mu izamu atarinze ngo bamucomekeremo akantu ngo agasitareho.
wamwataka ushobora kwerimina umudefanseri agashyira ishoti mu izamu, wamwataka uri ruthless. Thank you very much. Ruthless, yavuze ruthless, udafite imikino imbere y'izamu, agapira ko ku mutwe yagashyiraho, tapin yayitsinda, ishoti yayitsinda, free kick yayitsinda. Uwo ni Danny Welbeck. Ikindi kintu biha advantage ku ikipe ya Chelsea Football Club, Danny Welbeck ni wa mukinnyi uri very weight, ni wa mukinnyi uzaba ufite nka match nka sangaye nka saa 8 murabizi muri Premier League igihe match aba ari nka fixtures ya saa 9, tujya tuzira match za saa 9 n'igice hakiri n'izuba, wagiye wavuye Stamford Bridge wagiye gusura nk'ikipe bita nka Brentford n'urugero, cyangwa wagiye nko kwa Man City wabuze igitego umunganya kimwe nko ku minota 84 ukatunagamo Danny Welbeck. Bwira Cole Palmer, Morgan Rogers, babwire ati na Stephen William ti buri muntu wese agomba guhereza passe Danny Welbeck. Imipira ibiri mu mipira 6 Danny Welbeck aba ari mu gitego cye uko byagenda kose. Ni wamwataka utazavuga ngo tugiye gukina n'ikipe ndamubanzamo ngo menye yuko ngo ari bukontrole ballon ngo ari bukore link up play net, ibyo byose arabizi. Ariko mu myaka agezemo Danny Welbeck is that target man. Wamwataka kabisa uvuga ati uyu nguyu mu minota ya nyuma ndamushyiramo amenera gatuza ikipe. Bitandukanye na Liam Delap, bitandukanye no kwashyamo Nicholas Jackson, bitandukanye no kwashyamo mwataka ushaka kurya ifoto. Uyu no mwataka ubuzi cyakora with experience Premier League. Mwataka wanga gutsindwa kabyanga from Manchester United to Arsenal to everywhere he played. Ntabwo Danny Welbeck akunda gutsindwa. So this guy ikintu yongere muri squad y'ikipe ya Chelsea Football Club ni depth. Bavuze depth, bavuze energy, bavuze uvuyemo n'ugiyemo bose ni menace, bose nabaje kugutesha umutwe. Danny Welbeck is a fantastic signing for Chelsea Football Club. Ntabwo wava kuri Liam Delap ngo ujye kuri Danny Welbeck ngo za complaining. So what is Danny Welbeck? Another pace, Jordan Anderson. No, Chelsea, nili kumore. Jordan Anderson to Chelsea, here we go. Former Liverpool captain has agreed 2-year deal at Chelsea Football Club and will sign until June 2028 this week. Anderson left Brentford and Chelsea will now welcome him next. Ikintu cyo nyene wamenya kuri no deal nuko ari free transfer deal, aje ku buntu nani igiceri cy'ijana Chelsea mutanzeho. Icya kabiri, Anderson ari muri kategori imwe na Welbeck. Uyu ntago ari wa mukinnyi uje kuzajya atangira buri match. Uyu ni wa mukinnyi uwatsinze agatego kamwe ikipe yakwigizeho kangaraga ukatuma umushyira muri central midfield. Ikintu akora ni iki? Azana ya leadership, azana ya mentality, winning mentality. Niba ari kudefanda niwe muntu uri bw'implementing ibyo umutoza amutumye direct mu kibuga. Byandi bita leading with examples, kuyobora ikipe ariko unatanga n'urugero. Uyu ni Jordan Anderson. Turamuzi mu ikipe ya Liverpool as a leader, turamuzi muri Brentford as a leader, turamuzi mu Bwongereza as a leader. Thomas Tuchel amamagaye muri World Cup atari uko agiye kuzajya amubanzamo ngo arishe ba Bellingham ngo arishe ba Declan Rice. No, kuba hari byonyine, kuba yaramuhamagaye kugira ngo aze nk'umuntu mukuru mu ikipe, afashe ikipe kuba United, afashe ikipe nk'umuntu ufite experience umaze gukina imikino myinshi mu ikipe y'Ubwongereza, nicyo kintu cyonyine yaramuzaniye. So Xabi Alonso aramuzi neza. By the way, kuri Danny Welbeck we yakinnye against, akiri mu ikipe ya Manchester United yakinnye against Danny Welbeck, ariko ubwo agiye kumubera umutoza kugira wumve none icyo bita maturity. Kuri Anderson nandi muntu avuga ku kintu kijyanye na winning culture cyangwa umuco wo gutsinda, umuco wa ruthless, umuco mentality. Uyu niwe mukinnyi ugomba gusinyisha. Nimba umutoza nka Xabi Alonso avuze ati muzanire Anderson ku myaka 30 n'ingana ndamukeneye mumukubite kontara y'imyaka 2, nashaka ze nk'umutoza nta kibazo, nashaka azajya akina iminota 5 yanyuma, ariko ngiye kuba mufite muri group yabano bapeti bafite umuntu bareberaho. Ikindi mu Mwongereza here afite influence mu ikipe,
ni wa mukinnyi uvuga ati ibintu twakoze ni amabara, next game we have to fight back. ni wa mukinnyi mwinjizwa igitego mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri ukavuga ati nta kintu ndi buvuge, genda uvugisha abakinnyi, akagenda akabavugisha. ni captain material. uwo ni Anderson. I'm excited iyi direction turi kujyamo. apana byo kumbwa ngo Chelsea ngo yagiye ngo muri Fluminense ngo umwana ngo imyaka 15 ngo mu myaka 7 iri imbere ngo azaba kubita ngo amenagura. Don't worry, we need to win right now. Kwa imyaka 5 yose ishize dusturagoringa, we have to come back. Ikintu kimwe nabibwira nga kuri Byinyo Football TV, be careful. Kwa ko Chelsea Football Club this season will be a totally different. Izaba ari ikipe itandukanye nk'ijuru n'isi. Kubera iki? Chelsea last season nabivuzeho nta mutoza yari ifite, ngubu aka kanya dufite umutoza. Chelsea last season na depth yari ifite, gukuramo umukinnyi ukuyemo umusimbuye akaza ari nose nibo kuyemo Riva ko ruiravunitse ugashyiramo Badashiri, abo bantu bahuriye mu byukuri. Ako nukuramo Riva ko ruwi ukavuga ati at least this James arahari, at least nibares James adahari, Marco Paredes arahari, at least ndashangara Kurwa ameze neza hari ahagaze n'imizi n'imiganda. Aho niho utangira kuvuga ati ibintu byarahindutse. Apana kunzanira Tosin nukuramo Tosin none ejo bundi kuri match ya Sydney. Niwe muntu ari mu kibuga mukuru, niwe muntu wari wagombaga kuba yoboye abanje bapeti, ariko niwe watanze igitego cya mbere atandaraza y'amaguru yangana nka Autriche bacisha mobile igitego kijyamo. Turamugaho Tosin na Derby. Uwo ni Jordan Anderson. Ndashaka ko mujya muri comment mugatanga itekerezo byanyu. How do you see this signing? Danny Welbeck, Jordan Henderson. Are you excited? Aba nagara abakinnyi bazabakina weekend and week out. Nagara abakinnyi bazabakina every single game. Ariko abandi babakinnyi bakwinfluence ikipe muri progression. Kwa kundi ikipe bivuga ati motivation iri down, bano n'abapeti babakeneye umuntu mukuru uzakabwira ati is not done yet. Nago birarangira. Dufite talent anga. Let's go. Aba n'abakinnyi bakenewe mu ikipe Chelsea itari ifite cyane n'ikibazo gikomeye cyane. Nikigenda kuri abo bakinnyi. Umunsi Chelsea yanawusinze uwo bita Maxence Lacroix. Kuri video twakoze ubushize breakinze news tuzana uburyo deal yagenze, uburyo yasinye contract Chelsea, uburyo amutanze $52 ariko uyu munsi Stamford Bridge muri jezi ikipe ya Chelsea Football Club agenda avugana n'abanyamakuru. Bimwe mu bintu yavuze byananye impressinze ni message yahaye abafana. Yagize ati abwira abafana b'ikipe ya Chelsea Football Club, they have to know that I will give everything for the badge, I will give everything for the club. Uri Maxence Lacroix mu defenseur kabisa uje none tuvuye mu bakinnyi bazaza baje gufasha ikipe, tuvuge gukomeza def, gukomeza swad. None tugeze ku bakinnyi bagomba kuza direct batababanza mu kibuga. Nimba ari umwanya Chelsea yari igombaga gukora surgery defense yari irimo, kuzanamo Maxence Lacroix from Crystal Palace, bro, it's a huge signing. Chelsea struggle zose, amakrosi hejuru, ibitego bijyamo, counter attack nta mu defense rusi kwiruka, bose bagenda nk'utunyamasyo. Ibyo byose nibazo Chelsea yahuye nabyo. Beast mu defense muremure w'imbaraga. Isi ikipe ishaka kuzana ibintu bya aggressivity, bashaka kuza barwana, ninde watambika ari imbere akababwira ati mutuze cyangwa n'imigeri tuyigemo. Uwo ni Maxence Lacroix. Uwo ni umuntu ubukeni. Nimba stava uri amavunnyo umuntu atabishaka akatazana bya bindi bya abakinnyi se tumubaza. Abagomba kugira umukinnyi nka Maxence Lacroix uzakitambikamo hagati akavuga ati don't touch my boy. Nagari byonyine kuba ari umudefenseur uzahagarika attack, no. Ino umudefenseur ubu hari as a monster. Ikindi afite experience muri Premier League. Kugura umukinnyi none mukoye muri Premier League atari kwa kundi nicara ngibaza se azabikora cyangwa nazabikora. Maxence Lacroix ibyo ashoboye ndabizi. Ni mubi ku matakere, no umudefenseur wihuta, he's a beast, he's tall, he's everything. Mu badefenseur nkunda umudefenseur wiyanduza, umudefenseur ujya hasi kuri tapi, nta bintu byo kuza yinenekeshwa nka Badashire ngo
mu defense rutera atakira agatangira kwihanagura ngo nago namushyira mu ikipe yanjye ariko Maxence Lacroix amasogisi ye ataha yanduye ikabutura ye itaha yacitse umupira utaha nimero zitagaragara kubera amatakire no kuryama hasi abo nibo bo defenseur Chelsea Football Club yaburaga arakomeza agira ati I'm really happy to be part of this beautiful club. Everyone knows the legend of Chelsea. It's a tradition of winning, and to be part of this is proud moment. Mu magambo make aravuga ati je ndishimiye kuba nje muri beautiful club, muri kipe nziza cyane imeze neza. Ikindi buri muntu wese azibigwa by'ikipe ya Chelsea Football Club, tradition cyangwa umuco byandi navuga umuco w'ikipe wo gutsinda no gutwara ibikombe, and to be part of this is a proud moment. Kuba njewe nje muri ikipe ya Chelsea Football Club ni ibintu by'agaciro cyane kuri nje. When I spoke with the manager nikimara kuvugana n'umutoza, I saw that we have the same direction and the desire for this club. Nahise mbona yuko twese dufite intumbero imwe. We want to win, dukeneye gutsinda. When you see the quality of the players here, everything we have around the club, it is something that we can achieve. Iyo urebye abakinyi dufite ukareba surroundings, everything, ugaravuga gym, aravuga ibibuga byo kwitoza, Chelsea Football Club in general, aravuga ati ibintu byose biranga kabisa twagera ku bintu byabyo byose. It's something that we can achieve, ni ibintu twageraho kabisa byoroshye cyane. The ambition is to lift trophies. Intego yacu ni ugutwara ibikombe, and I can't wait to contribute. Sinjye uzabona nanjye nono kwinjira mu kibuga no gutambara agapira. Iyo ni message ya Maxence Lacroix. Arishimye of course kuva muri Crystal Palace ujya mu ikipe ya Chelsea Football Club is a step forward. Kubura mu defenseur nka Maxence Lacroix ukajya mu ikipe nka Chelsea Football Club byanze bikunze ubugiye kuri level yo hejuru, ubugomba kugaragaza who you really are, kuko I can't see any other option. Wavuga ati ngiye ndi muri Premier League, ngiye nemerewe no guhanganira igikombe uvuye muri Crystal Palace, utagiye muri Chelsea, utagiye muri Man City, utagiye muri nanjye kuvuga Manchester United, ariko Manchester United mwese murabizi in the past. Arsenal ntago macha kuyivuga kuko Maxence Lacroix ntago ari wa mukinnyi rwose uzatwara igikombe ngo kubera ko bamwibiye, ngo kubera ko yatsinze ibitego bya corner, ngo nushaka rwose uzabifata uko bishaka. Arsenal niyo kipe nabonye yatwaye champion cyangwa yabaye champions igatwara Premier League itabimerita cyangwa bigwiririye cyangwa bayibiye, kimwe muri ibyo. Nimba atari merit, iyo mvuze itabimerita mbavuze ati andi makipe byari bihanganye yararwaye. Icya kabiri ibigwiririye kwa kundi uvuga ati ewan kama mbaya ku mahirwe yawe ugatsinda agatego kamwe bakagutsinda bakakwishyura vare kacyanga bagashyiramo n'ikindi bakacyanga, iyo na Arsenal bikarangira ubonye ayo manota ariko nta muntu uzabyibuka, ugatsinda igitego ku munota wa nyuma ikipe yakumenya gatuza, ariko kuri amahirwe yawe ugatsinda igitego kuri corner cyangwa bikagenda gute ukabona aga penalty ugahera muri yose agapa gutwara igikombe. So gusinyisha Maxence Lacroix nkasinyisha Morgan Rogers nagomba ndi guplaninga amahirwe aho ngaho, badimo nda strengthening defense, badimo nda strengthening attack, aho ngaho niho tugiye kurebera noneho. Come on, arabantu babona mbivuga gutya bakavuga ati Chelsea se uyipanga mu makipe yatwara igikombe ushingiye kuki? Kambabwira ikintu kimwe, nimba ari sezo yoroshye kuba umuntu yatwara Premier League ni iyi sezo iyi sezo. Kubera iki? Pepe Guardiola is gone. Nago tuzi ngo Maresca ngo bizagenda gute. Ushobora of course ushobora kugira influence mu bakinnyi kubera ya mood bari bakirimo ya Pepe Guardiola, bakaba bagera ku byo bakaba bagufasha gutwara igikombe. Ariko ntabwo ubu ngo wahagarara n'amaguru abiri umbwire ati Enzo Maresca agiye kwitajya mu birenge bya Guardiola ngo ahite twara ikipe complete irahita yegeza ku gikombe. Ntabwo wabinyemeza. Ikintu cya kabiri, ikipe ya Liverpool mukanya yirukanye nde, mukanya yasanye nde, umutoza aramwirukanye, ntabwo tuzi ngo wagwane, what is really going to happen. Unarebye no ku isoko Liverpool imiragenda gake, niyo City nayo iri kugenda gake. Ikipe ya Chelsea niyo kipe iri active kuri market. Ukajya kuri Arsenal amahirwe aza rimwe mu buzima. Arsenal ni dategura ikipe yo gutwara ibikombe
ntago izahora itwara igikombe ngo ariko yatsinze corner. Nyikivuga kuri corner, Chelsea Football Club nayo yarabirebye byigaho, iragenda ikuzanira umuntu bita Austin McPhee join Chelsea as set piece coach after Aston Villa success. Uyu ni umutoza wa set piece w'amakorneri w'imipira y'imiterekano bariko mbyita. Uyu ni umutoza Chelsea yakuye mu ikipe ya Aston Villa wayihesheje ibitego hafi 26 muri sezo yose ya Premier League. Buri igitego cyo muri corner, igitego cya kufura n'uburyo babidefanda, ibyo nabyo bigira uruhare mu gutwara igikombe. Umugabo wabihamya n'umufana wa Arsenal. Ikipe ya Aston Villa niyo kipe yanganyije na Arsenal ibitego byo muri set piece. Babikeshaga na wundi n'uyu mugabo bita Austin McPhee wamaze kwinjira muri staff room y'ikipe ya Chelsea Football Club, ugiye kubafatanya n'umutoza Xabi Alonso. Ikipe ya Chelsea Football Club muyitege mu mande zose, muyitege mu mande zose. Ibyo kuzumbwira ngo muri corner ngo uzajya ngo ugenda ngo utari y'umutwe, aho ngaho forget about it. So tugera tunagana ku musozo, reka nsoreze mu basoka. What bita Badiashile and Disasi have been put up for sale. Badiashile, Disasi bamaze kuba bashyirwa ku isoko. Charoba is another one on the way out with Como King. Nkuko mubizi Chelsea mu biganiro na Como, uyu munsi cyangwa ejo mushaka kumva Trevoh Chalobah yamaze kugera mu ikipe ya Como. Barakomeza bagira ati uwo ni Johnson ariko akora kuri Sky Sport, agize ngo Sarr has been earmarked to join an English club on loan. Mamadou Sarr washobora kujya muri loan cyangwa kunizanyo muri Premier League. Iyo kipe ntago yayivuze. Aragira ati there is now a strong possibility Fofana will drop down the pecking order alongside cyangwa along with Tosin Adarabioyo. Kuri Wesley Fofana ngo ho hari strong possibility, uburyo bwinshi cyane bushoboka hatagize igihinduka cyangwa atagize ikintu kiza kikidundamo gutya nk'ikipe ikaza gashyira inote hasi, Wesley Fofana ashobora kuzaza ari wa mukinnyi usimbura we na Tosin Adarabioyo. Ariko kuri ngiye Tosin Adarabioyo ntabwo mbona impamvu yo kumugumisha mu ikipe ya Chelsea Football Club. Badiashile na Disasi bo rwose, see you tomorrow, see you next time. Ariko kuri musore Tosin Adarabioyo ndakeka ko anga ashobora kuba ari uko ari best friend wa Cole Palmer, yenda se ashobora kuba afite experience nubwo atabigaragaza mu kibuga, ari wa mukinnyi yenda ushobora kuba ari umurideri. Twamaze kubona ko tuzana Jordan Anderson tukamuzana mu ikipe ataruka ari umukinnyi uzajya ukina buri munsi, ahubwo aruka azajya bari wa muri babakinnyi bari babarideri babayobozi mu ikipe. Ashobora kuhagoma muri ubwo buryo, ariko simbona Tosin Adarabioyo akina match nimwe muri Premier League. Ikiganiro gitaha tuzaza tureba possible lineup cyangwa best 11 ikipe ya Chelsea Football Club. Genda nanagana ku musozo babwira ati rwose niba utarakora subscribe, niba utarakanda like, harabura iki. Nanabashimira abantu tugenda tubana mu bitekerezo byanyu, mbagenda mbebana hasi muri comment, rwose ndanabiberekana kandi agatimba kugira ngo ubone ko nabisomye ibibazo mu mbaje ndabisubiza. Ntago rwose mba ndikore cyane, mba ndi hafi ndi kugenda nkurikirana uko ibintu bimeze. Ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye from minute 1 to the last. La vista, ndabakunda cyane. Boom, ciao.